Syak sikit. Layan bateri terbakar, coil terbakar. Jadi kita tukar coil. Isyang. Tukar coil motor. Tukar baru. Nasib le dia beli spare gasket set hari tu. Koyak. Okay, sudah siap pasang. Tak ada leaking. Setelah tunggu berapa lama, tak ada leakingnya. Jadi sukses. First time buka. Kalau tak upah pasang saja 100. Jimatlah 100. Okay guys, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye.